Imana amashyi menshi. Haleluya. Ariko bagize neza niko iyo mukoze icyo nyine bitambihagarika rwose wino hano nawe mucuranga iminota yanyu irarangiye gira vuba. Yesu abaho umugisha. Muze muririmbe mukomeze mwishime tunezererwe ko twacunguwe n'amaraso y'igiciro. Dukeneye indirimbo timwongere kuvuga sibyo? That's
twese. Mwene data yavuze hariya, ntabwo nza nibuka izina rye cyane, Cedric yavuze ngo uyu munsi ni uguserebura. Narimo nsoma igitabo kivuga ko uyu munsi niwo wari umunsi mubi uruta indi misi yose, ariko mwiza kuri twebwe. Haleluya. Umunsi Yesu bamuciriye urubanza rwo gupfa. Haleluya. Amen. Kandi ngo ruramutsinda kandi mu buryo butumvikana, ariko kwari kugira ngo aduhuze n'Imana. Duhe Imana icyubahiro twese. Haleluya. Uyu munsi yararuhutse ari mu mva aya masaha atekanye atangiye gukora imirimo. Tugomba gushima Imana kubwo gucungurwa kwacu. Agarari ndashaka ngo dukoreshe hariya ahangaha nawe hano noneho mube nk'abatekana ndabaha umwanya mwiza mwishimira Imana iminota nk'ibiri gira tuza kumva abandi baririmbyi baturembere turanga.